Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-18 dari 50 hadis sulasiat di bawah judul 3 doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 ditolak oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rabbi salasan fa'atani sanataini wa mana'ani wahidatan. Aku meminta kepada Allah 3 perkara, maka Allah memberikan untukku 2 perkara dan Allah menghalangiku dari 1 perkara. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'ataniha. Pertama, saya memohon kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan kemarau panjang, maka itu diberikan untukku. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha. Yang kedua, saya meminta kepada Allah supaya umatku tidak dibinasakan dengan tenggelam. Itu pun diterima oleh Allah, diberikan untukku. Wa sa'altuhu alla yu'ajjila wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum fama na'aniha. Yang ketiga, saya meminta kepada Allah supaya di antara umatku tidak terjadi permusuhan dan perselisihan, maka aku ditolak dari permintaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.